Kitabu cha Maira mlyango wa 140 mstari wa kwanza hadi wa 13 hanamba hewe Bwana niokola na atwai nichinga na atwa fujo Mario manapanga mipango moyoni mwao na kutotsera kondo kila siku maneno la ndimi zao na kukala hereza nyoka maneno gao ni makali here shumu ya tsatsapala ewe Bwana nirinda na maganza gatiriri nichinga na atwa fujo Mario manapanga kunibaga atwa kuzionya madzanikira mihego madzahandika nyugwe za nyavu yao madzanikira mihambo kahizangira yangu namwambira Bwana uwe umlungu wangu hewe Bwana sikira voyo rangu hewe Bwana mlungu mokoli wangu mwenye nguvu unichingaye kichwa changu wakati wa viha Bwana usiapatiriri jo mahenzajo usiriche mipango yao ikafanikiwa sije makadzilika vichwa ja ao madzio nizunguluka na vifinikirwe na nizo tabu mazirefwazo ni makanwa gawenye makala ga muhona gamwagikire na matsufwe muhoni na matsufwe midzinane masirungarare kaheri masingizira wangine na mafinikirwe kahizatsi mafana gapati atwa fujo na mangamizwe haraka na mayakala Bwana anaheherakia na kwapa hukumu ya hachi atsowi ujeri wenye atu ahachi mandaririka dzinaro na atu arumwengu mandaishipa